ngikhethe inkosi yakuthi ngokubhanga nasezo bakhonza bakhe basezulwini siyanxusa kumbe nqanga unaziwezo uba afihle umngane wethu asiphe okwakuwazi esowethulela abantwana bakhe mayelana nomuzi wakhe uShemba wakhe ikhaya emphefumulo bakhonza bakhe basezulwini singabantwana bayizola sazi lutho nalo muzi muhle emhlabeni nemiyalo neyimiso zawo siyayishwama kodwa uNkulunkulu ukhulumile ngazo nemindeni yethu iyavuka iyafakaza ngazo bakhonza bakhe basezulwini njengoba sila unomuzi owumfula ugeza imphefumulo abazali bethu uyazi bezulu lasithembisela wona lo muzi omkhulu nomuzi wasekuhleni ehleni sezulwini amen la isemfuleni la uyazi bezulu enza khona konke okuthandwa nguye nokuqonda akekho omunye umuntu ongakwazi ukuqonda ukuthi uShemba usuke ngani lapha ekhaya emphefumulo ngoba nathi siyakhuluma nje asazi ukuthi uShemba bageza kanjani kodwa mina ngibona ibe nenhlanhlakene lemfilayo ngoba imindeni yenu ibuye incazele noma ibuye uNkulunkulu amphenyele nibone imfihlo zakhe imfihlakalo zakhe azenza ekhaya emphefumulo ukhona umuntu umama nje owasukuma la wathi mayikhuluma wathi wabona amakhosi onke omahlanu uthi lapha esangweni uyazi bezulu ngena namathanda ingena nabantu lingena nabantu beyumphefumulo ngaphakathi kunamawodi lamawodi analezinto ezihlukene uthe kwelinye iwodi unyaze lavula khona kwavela amathambo la uNkulunkulu wawathatha wanezu uthingo lenkosazana uthingo lenkosazana lwahlanganise utabona uthathe ugalo ehlangane mongalekani awubeke phansi athathe omunye athathe amathambo awahlanganise azagcina umuntu esephelele abesedlulisela enkosini inyanga yezulu ifake inyanga yezulu ithathe idlulisela enkosini ilanga inkosi ilanga ifake umphefumulo iphefumulele lo muntu uthi bese ethatha nikezwe umqalo wendlela ukuthi lo mama ngaphakathi unompulo omkhulu uthi yena wangazi ukuthi simkhulu ngoba kwakuhlaza uthi abesemfaka phakathi umuntu aphuma ngaphesheya esemuhle umuntu uthi yena mayichaza lo mama uthi ungathi ulodolo indlela amhle ngayo onsundu ngebala uthi wayicolezela ongamlenge ebala umuntu ongamlenge ebala umuntu okhanya uthi wayebamuhle uthi uma kuyingane uyihlule ngena kuyibhola bese liyaqhuma lebhola kuphuma umuntu uthi mengabe lo muntu iminyaka yakhe mhlawumbe idlulile 100 years apho kuma uthi ukhula zabe ngalo lo mama ebona imfihlakalo eyenziwa uShemba ngaphakathi kuningi bakhonza bakhe esingeke sifike kona konke okuya kukumbulo ngibulelwe abantu uNkulunkulu ngoba efuna ukwenza isiqiniseko uShemba abantu ukuthi wenzani ekhaya emphefumulo empeleni lo muzi asiwazi futhi asifuni nokwazi ngoba mawase sathi sifuna ukwazi sokugcina sisikhona sikwazi asazi lutho kodwa kunye uNkulunkulu asifundise khona wasitshela uNkulunkulu ukuthi bantu bami ikhaya emphefumulo la enkeza khona abazali benu ukuba baphume ethixweni ilokho sikwaziyo ukuthi uNkulunkulu akakhuluma manga mayethu abageza uma sesibasondezile uNkulunkulu obafake lo muzi uzobageza bagezeke mayibonge inkosi Sanele bakhonza bakhe basezulwini uNkulunkulu uyachaza la uyazizwe ukuthi uma sesizwile wena uthunyiwe wena ufikile la eqala ukufika emphefumulo ufanele phela uhlala phansi nozalo lwakho ulibikele ngale ndaba bese nikwazi ukuhlangana hleze mhlawumbe nibe nawo amandla naniyithole seniqhuba isipuzazana nizothetha amacala lokade ekhuluma nje la ekuseni
nizocela Nkosi sicela Nkosi uzobethula izithixo zabo abayikhonzile ubakhiphe FM abafele impilo zasemandulo abathwethula abalahlwa abangatholwanga abahamba bedingisiwe nayo imindeni imikhuba yabo sicela ukwethule bakuthi Nkosi uzobafaka kulo muzi bese yabalamula bakhumisana umlonda bathethelelana kuphela amaqhubu namazolo bese uyabageza ngesipho yakhe yaziwa wena iy'mbuzi-ke zay'tuseke zokuchithela amacala amadlala lezi mbuzi ey'ncane ekuthiwa iy'guzazana iy'thokazi lesizulu lowo uqhumambodlana ongakakhwelwa ukuze lezi mbuzi njengoba zizothatha ziyiswe ebuhleni uma yifika lapha zikhula izala uncipha imithwalo yosizi lawo namacala abo ngoba kanti iy'mbuzi phambi kwaNkulunkulu mayibonge Nkosi izona-ke iy'mbuzi-ke ekutuseke ukuthi abantu engathi mabethola amandla bangaqinisa kakhulu kuzona akusho ukuthi manje ngatholakala iphongana isebenzi ziyasebenza kodwa khuluma ngalezi y'mbuzi engakamnasono eyisencane izona-ke kukhulunywa ngazo uyathunywa uNkulunkulu acela ukuthi Nkosi sibuthele bona njengoba wasithembisa ubalande ekufeni okujulile eyesibili imbuzi iyanxuswa kuthiwa Nkosi yamakhosi siyacela ukuthi usihlambulele Nkosi izangoma neyinyanga kuphela umnyanga lomngoma emndenini usethi uNkulunkulu nabathakathi baqhamuka phakathi kwalabantu babili ngoba baqale benza imikhuba bayayiphamba lapha bagcine sebenza imikhuba bebayivikela sebefunza imithi yokuthakathi bagcine sebeyabathakathi bese iyababopha-ke leyo bese bevuka-ke abanye bavuke noqina bathi thina siyelela uNkulunkulu abasikezela ikwabo ithi Inkosi yamanazarete igezwani ikwabo ayilahlwangani ingakho-ke nathi lapha ekhale mphefumulo siyakhuthaza ukuthi ningakuyeki ukuthandaza nicele kubo ngoba uma uthandaza bakuwele basegazini labo bayakuzwa ukuthi siyacela-ke nini namathonga phezulu egazini nike amadlozi phezulu egazini vumani iqiniso lashele lahlani ithixo uNkulunkulu uzonithula vumani ey'nhliziyweni zenu ukuthi uNkulunkulu angethula umuntu owazokuthula ukungcola unyazi mayibonge Nkosi akekho omunye umuntu ngisho ngabangeka zabathula abantu bakini iy'khwama zokungcola ushembe owaziyo ngoba futhi uyena owaziyo ukuthi ulahlwaphi ukungcola ngoba akukho la ngolahla khona ukungcola iy'khwama mokade ungangazo uma uthi uyayigqiba enhlabathini ziyagqibeka uma usaphila uyimboza ngenhlabathi ngoba uyizwa ngenhlabathi mayikhuluma kodwa bafika usuku wathi kilithi wafa usuzoyizwa inhlabathi ivungame enkulunkulu nazi iy'khwama zakho wasifundisa ngazo zithathe uma phela iy'khwama lezi abayigqibayo ziyaqhubeka iphele ngoba ningi abaphenduka besaphila bawugqiba iy'khwama kodwa bavuke ethuleni bavuke sebeyiphethe uma ulifaka empuleni umpula uyawungcolisa umpula kaHlenge umpula wokuhlanza abantu ingakho emandulo ithi Inkosi yamanazarete unyazi lwezulu impula yayiqashelwa emandulo Inkosi yayikhipha amabutho abazogada impula bangaqaluzwa kuyona ngoba kwakwazi ukuthi impula yokuhlambulula isizwe kuyiwa ngoba uyokwenza into ethize khona hhayi ukuthi abantu bakwenza imikhuba khona njengamanje nje komzikathi lama uthi afika uzofica umzikathi wonke unyuku shona-ke ufice iy'nkuku ufice iy'nkuku ezimnyama ufice amakhandlela ufice yonke impula bayingcolisa kanti eqashelwa sasa ngoba qala ngoba kwakuthiwa inhlanzo yokuhlanza abantu bakuhlanzwa abantu ngamanzi umpula uhambayo manje-ke ushembe unyazi lwezulu senisakhele umpula wakhe wasezulwini wokuhlamba imphefumulo ngoba awukho umpula wokuhlamba imphefumulo awukho ngakimbayo awubona umpula wangakithi wokuhlamba imphefumulo ukhona wokuhlamba nje sithi hayi zolakha isinyama emanzini zolakha iy'shozi zolakha yonke into emanzini
abanye bayakhona emanzini bawucuphana bafake inalithi benze yonke into bese begcina begeza khona amanzi emfuleni. Ushembe wasakhela-ke owakho umfula ogeza umphefumulo waziwa wena yedwa iwona lo esiwubukayo. Amen. Manje-ke ninenithwele uhlakani nentulo okukhula ngomqondo. Ushembele ukuthi solelani-ke abantu abami sithethele amacala abazalweni. Yizo-ke lezi nkomo ezibalwayo. Inkomo yesibili eyokuhlambulula abathakathi nezangoma nenyanga ukuthi ziphele emndenini, ziphele ngaphesheya kwethuna, ziphele ngalelo kwethuna, ziphele ekuphileni. Umndeni ungaphili ube nabantu abadala abayizangoma bezinyanga. Ukuzogeza lezi zakuqala zasemandulo nabathakathi basemandulo ukuze kuphele ukhondolo emakhaya ngoba siyilezo zinto nje sithwele ukhondolo lwabo. Njengomuntu ukhokho lo ephathikwa amazala ngiphathikwa wazinikwa naye waliphathiswa abangaphambili. Manje wona ngane semhlabeni thenga isibili ukhulule laba bantu ngokuthi uzobakhonzela Shembe kwanikelele bese Shembe bethula lezi la eNazaretha akuthwaswa la eNazaretha kodwa abantu bayethulwa uNkulunkulu unyazi. Amen. Bayethulwa abantu ube imanga lebegeza wazi ugeza umuntu ephethikwa lezi khoma babeyilengise ngezandla besaphile emhlabeni ngale wethuna zibophele emphefumulweni yabo nasey'nhliziyweni zabo. Mabevuka egazini lethu bavuka nazo ugcina unokuhlanganisa impetshisi ugcina wenza imkhuhlane wathi sekungena wayo lento wena uzogcina usuyenza imikhuba yabo bakufundise. Akunakiswe bona qala mayibongozi. Abantu abavuma amen bayithanda lento. Wathi moya Shembe uyazwezulu uthi osamakosi ufike umkhulu wami noma ubaba omkhulu wathi inkosi ucela ngamqhubela umsebenzi wakhe isiza abantu. Unakathini uShembe usukela kahle kanje noma inkosi ibusise uShembe bese hayi ibusise uShembe ayikho lento zonke insuku hlezi sikhuluma ngalokho ukuthi uShembe uNkulunkulu uyazwezulu wayengeke ehlezulwini ezemhlabeni umoya nabasizi bakhe kuyiphunga amampunge la uthola abasizi bakaShembe. Hayi wabusiswa uNkulunkulu lo msebenzi awenza wabusa lokho ke sikusho njalo ndulo siqala nje uNkulunkulu futhi sesikhuluma le uNkulunkulu akawakhishela lo muzi ukuthi cha bo asisho ukuthi imali nezangoma nezinyanga kodwa sithi ekugcineni lezithixo ezasemhlabeni ziyabavimba okhokho bethu njengoba ngadlulanga nje ezulwini bavimba ibona kodwa kuthiwa emhlabeni into yokulapha kodwa masebefika ngaleyo thuba babesakhewula mabangasadlula buselathina yini bangayi ngaphesha kwethuna bayizulwini lapho uma kuyikehle ingoba ayifuneki ngaleyo kwethuna zithixo zasemhlabeni. Bagcina imali lezithixo-ke abebezenza emhlabeni bagcina sebeyifaka imithi emibi kwakungamakhambi endulo njengokubona imboza imbozisi imithi yokuthatha kwakungamakhambi wathi uShembe bantu abamnawo amakhambi asiyangisongolisa ngoba kuzohambe kuze isikhathi lapho khona abantu bezothatha amakhambi bawanyange futhi bawakhande lezi ndlela bawafaka amafutha eyilwayo sekuzophenduka umuthi. Manje uShembe ingakho ebhalela esithabeni kaMsaphathu wayekhuza lokho uNkulunkulu ukuthi uShembe senophila nezwi mayibongozi nophila nezwi ukuthi imindeni yethu okuyiyona eyavukana lezithixo agezwe yona phela ithixo igezwe yinhle besiphendula amathonga amahle yithi uthi uma ukhuluma uthi sicela umntwana aphile uvule ithonga libele uNkulunkulu abesaphile umntwana ayinkosi. Manje uthi umntwana aphile lithi ithonga uzophila ukukhuliswa yithina simkhulisa ngalezi zinto zethu esihleli nazo emathuneni angaphili umntwana ugcina usuphuma usuya kusimamami wamajini aphuma nje afaka ungcola mayethanda athi hayi wena usangoma unyanga eshinte ngekho ithixo zasemhlabeni lezo asisho ukuthi imali nizwe kahle asisho ukuthi imali kodwa sisho ukuthi okwasemhlabeni okunaphinyanga emhlabeni
uma ke nizehlukanisa nithi senifuna nina ugcina imiyalo kaNkulunkulu nemindeni yethu igcina imiyalo kaNkulunkulu yekeni leyo nto ngeke siyeke uma singabayekisile bona ngaphesheya kwethuna mayibonkosi ingakho-ke kukhona le nkomo yokubahlambulula izangoma nenyanga nabathakayo ukuthi baphele abantu baphile nezwi abantu baphile izwi mandulo ungahambeli ithixo ingakho kwakuthiwa ukhona izwi labadala angibonga niyazi uthuba izwi labadala ngoba umuntu omdala uma ekhulumile wakuba njengobeshilo ingoba babehlambulukile okuhamba yaphela ihlanzeka kubantu noma usengakhuluma kusenzeki lutho ngoba ngesikhathi ekhuluma umuntu omdala ithi ongasuke seduze naye litele kumveli nangekhuluma umntwana wethu baba kosezulu nomhlaba usenzele kube yimpumelelo yokusho kwenzeke lokho ngiyakhumbula mina ngiselusa iy'nkomo zathi uma ilahlekile iy'nkomo zoba omkhulu ngikhule ngibona obhuti bekwenza ngithimisela amathe la esandleni bese ngiyawashaya amathe wathi washaya ziphi iy'nkomo zoba omkhulu asakazeke amathe abesekhomba nakhona khona besisandela khona inkomo uNkulunkulu wayekhonzwa ngempela khona lezi hlahla ey'mila lezi lokazana ey'mila la esihlahleni ngoba uma usihlozile isihlahla sithi ngakithi ngamapuphu emapondweni lezi ey'mila la ehlahleni uma uzakuzona ubuza inkomo ziphi inkomo zomkhulu ziphakamisa amakhanda zonke ikhombe ngapha ulandele khona uyithole inkomo abantu babekhonza uNkulunkulu ngenqange yomvelo yabulawa leyo mvelo ubabekazi wami u-anti wayethi uma egula isitambu lapha asigula siqede abesethatha inhlama le ekade igqula ayifake malanga lithi ngoba semamboni ithunqeke ikoma abese ifaka eqomeni abese edlala isitepu phansi abese eshaya impiyo ebiza umoya kukunqaba manje njengoba ngaphethe umoya abashaya impiyo bese maneza umoya lesiyeza umoya uyahoza useyiwela kuphuma amakhapita kuphuma konke udlasela konke abantu babesahlambulukile bekhonza uNkulunkulu ngenqange yemvelo bayibulala imvelo abantu ngey'thixo zasemhlabeni namhlanje abantu mawuthi ufuna ukwazi ngesizulu athi umuntu angizafuna ukuzwa ngesiko phoya abathanda nesangoma esilapho ubani wathi isiko lasuke isangoma nenyanga uyosukela ulwazi lutho ofana nomajini ngona nje ngiqamba nemiyeko bese kuthiwa hayi ngokuza kusona isangoma lesa siyayazi isiko ngeke sitshele lesiko uzokutshela ukuthi hamhlala inkomo noma imbuzi uyiphuze nawo umuntu uyakwazi lo muntu uhlanganiswe nani isiko lelo isiko la ekhaya ukuthi inkomo nami ekhaya ngangibona yayenzela yona iphuze isikwele kodwa iphuze nalibhodlela liphinde omunye ibhodlela linikeze inkomo iphuze awulazi ibhodlela lihlanganiswe nani iy'thako zalo mhlawumbe kuthatha amakati engane noma nkako omuntu nokuthombo bahlanganisa netelezi iyaphuze lokhu kudla kusayendelini lezo y'thelo ziyodliwa abantu abahlambulile azizokhiwa abantu abahlambulile kodwa zizodliwa yilabo abafele ey'ntabeni abangangcwatshiwe nabangatholanga nabanjani ushe bakhuluma ngabo ukuthi khona abantu basemandulo abangangcwatshwa abantu bami badliwa izilwane baze baqhamba ngesisaka bathi lelo lesowulapho eqomunye esewe phasi afazabona ufike ingulube umqokozele ufike impisi imudla injalo abangcwatshiwe labantu ushembe bayibethu bawukufa bayebawuqeda umndeni ushembe ulandele konako bafaka la ekhanda emphefumulo usilandela yena ushembe ngoba ngeke sikwazi ukulandela thina abantu basendulo ibona sebedala ibethu la ekhaya gcina sekuvela izinto ezimbi lapha ekhaya nokungcola uthi ushembe uyazi wezulu abantu abami leyo nkomo-ke iyolisiza leyo ushembe uyobageza okokwena abathulithixo abageze le nkomo lethiwa yokuhlambula abathi akagezanga ngalenyanga esithathu ithi inkosi yamaNazaretha lezi ngane zaphuma zachithwa zalahlwa zahushulwa zifuna amalungelo azo phela nazo imbungu namahlule azange zenzele amasiko okubelethiswa iningi lethu libelethisiwe umuntu wenzela umcimbi wokuthi uyabelethiswa sesikanina 6 months wathi njalo mama 6 months indoda iqala ilike ngahle ukuthi umakoti usezomletha nomuntu omuhle sicela ukuthi-ke ikhiphe izalukwazi ezombamba umntwana afike kahle emhlabeni sibamba umakoti umntwana amlethe kahle engezi nokungcola umntwana angezi nempi
ababhiza kwazi zasemkhathini zalapha ekhaya ingilosi ababelethisi nabo abakhokheli bayazi lona angibakhokheli ngayazi lona nithiniye ngalezi ngane-ke ezakhokhiswa yithini odadewethu esuke sibamithise emva kwaloko basixabane nabo seyihushuli ngamayilani abesiyaphenduka kweNazaretha ufika inkokheli ihluzwa ingane eyaphuphuma kathi wayilahla nithini ngabo babelethisa kanjani uyabona umthwalo abakhokheli lo muntu akakhuluma iqiniso ukuthi ngapho uphumelele ngani akasho wayibulala ithi inkosi kaNazaretha phela ngeke wenze isiko lokubelethisa ingane ube wona uyibulele ungazange eqala uyohlambuluka fanele uyohlambuluka phela abazali bakho ukuthi wabulala umphefumulo lapha ekhaya ucela intethelelo kuleyo ngane ukuze le ngane ivume ukuthi ibelethwe ivume ukuthi enzele isiko lokuthi ibelethwe ushenge ngosaphela nawo umuzi ikhale umphefumulo ngone ziningi ngaphesheya kwethuba sekungamakhulu ey'nkulungwane zabantu abafana njalo abalahlwayo abanye abalahlwanga ngoba bethanda babephuphuma ey'swini zonina bebalele endulo kuleyo izinto abalele uNdlunkulu esewumulo wazana abalele ngengane azaphelelwe amandla wephansi ifike inkulumo iqokozele konke noma ibutho ligwaze konke esiswini kuze kuyophumela engaleni imkhonto iyophumela engaleni esewubuku ingane ife nomkhonto esiswini sikanina ikhulu iyakhula phela nomuntu awufa ikhulu isibe iqhegu ngesalwazi baningi babonakala bephuma lapha emosheni unyazi ibahudula beze bezokulela lapha ngaphakathi ikhale umphefumulo begqokana kuye bedondolozele bengasenamashiya bengasenayiboya bebadala bethe soke sibone ukuthi ezweni ngoba khona ukuphumula sihlupheka nje sihluphekisa lezo ingane ezaphuphuma zafithela zalahleka wena bese uthi hayi mina ngokugqitha kaNkulunkulu ushaya yonke impilo kodwa nazi ingane ezinye zingokhokokazi wena ezinye zingokhokho wena zithi hey lapha baqephuza kaNkulunkulu unyakile indaba yethi ingalushe msebasizile manje wabakhele ikhale phefumulo asizingani nothi amacala eklapha uzowathela namacala ngoba usabisana noNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angakuhlakanipha nikwazi ukuhlukanisa okulungile nokungalungile amen imbuzi yesithathu eyababelethisi lesingathi sivele sibelethwe ngokusemthethweni ngoba ziyakhona zithina simukelanga emhlabeni zaphuphuma zalapha zathika simukelanga asikwazi ukuthi ukubamukela nathi ababelethisi leyo mbuzi babekhona ondabekhulumayo eyesine eyaba abantwana ukuthi sicela uNkulunkulu asihlambulela bona abaphethe abajayela kusha abakhiphe iziswini zey'pethu badliwa izipethu abakhiphe iziswini zey'lwane abakhipha ukubona ngoba abanye bashile esikhotheni baze babona abageze uNkulunkulu eyesihlanu ukubacela intethelelo abone emndenini abone ezweni abona emakhosini abawaphele abone umbenqanga uma ubulala umuntu usubulala indaba kaNkulunkulu bacela intethelelo lezo inkomo izona ezibalulwayo kodwa uma beyikhulumela njengalesi zona ngikhulumula abakubo bathi siwenzile konke kodwa sifuna iy'mbuzi ey'mbili zokuthi thina sasiphathi ikhwama ezikhwama zasibulala ngaso abakini-ke abakuNkulunkulu naye baphile amandla ngoba phela uNkulunkulu yapha amathonga amandla avuke akhuluma into eqondile kithi thina umsebenzi wethu ukuthandaza inkosi sicela ukuthi uma ubavusile ubabuyisele eqinisweni bakhuluma isimina ngeqiniso bangezi noqili namanga athi umuntu ngicela ungiphathele ungihlambulele iy'khwama zami lezi besiqhubeka nazo uyisebenze uzosebenza-ke ikhwama kade zengihlala umuntu obulala yiyo zoyisebenza zisebenzani futhi iy'khwama ngoba ukhona umvelekani emhlabeni okuyelo lapha osebenza abantu uma tshela emhlabeni basethi usebenza abantu ushembe kanti ushembe uyini umsebenzi ngoba angithi isihlabeleli siyatsho sithi isihlabeleli ukhumbule enkosi ini umsebenzi wezandla zakho munye umuntu osebenza abantu unyazi wezulu ushembe odala abantu amen akekho omunye umuntu akekho futhi omisela ukuthi uzosiza ushembe ushembe uyazenzela yena ney'nhloso zakhe uma ethandile noma zenzela ngamathupha uhambile manje uye useswazini uyihambela mathupha uma phela wayengabasizi walizotshela phela lawo basizi baseswazini ngenzeleni ukuthi nokuthi ahlale ezulwini uNkulunkulu uma uthanda ukubheka angashiya izulu mkhasikhazi ezenhlabeni kuhle enhlanhlabeni kuhle bakhonza bahle hawu ungathi ngomanje khona okhalayo emandla yamunwa uyazi ukuthi umuntu obulawayo manje
ekhaya uthini umthambo kaShembe siwazini uyamuza uShembe akatholi umphumulo ekhaya akatholi lo sithi imali simbola kuma social network ekubeni imoto zesiwazini umzimba lo ikhalela bonke uShembe uqobo lakho unyazwezulu idole umhlaba engaphansi kwamathumbu omhlaba ihambe kuduza ifuna abantu ababoshiwe ifuna abantu abathothuliwe nabaqhitshwa nabachithwa nabanjani akaphumuli uShembe babona abantu abanenhlanhla ababona unyazi thulele imali isebenza phakathi ekhaya hayi majima njani mina singenisa imbenge isibeke kanjalo lapho sifuna sihambele siyodlalela emakhaya asazi kwenziwani lapho afuna ukwazi thina ufuna amasango lapho tingene uShembe wenza umsebenzi wakhe la ekhaya ephefumulo mayibongozi akekho umuntu ngicela abantu mbuzo ngikhethe Nkosi enkulu esephakeme nginombuzo ngicela ukubuza Shumelo Nkosi ukuthi kunomntwana wami osedinga imicimbi yakhe Nkosazana yami na 21 idinga imicimbi yayo yokukhuliswa sebebona ukuthi sebengayikha imbali njengengane ke engazelekanga emshadweni uma nobaba basinanga umkhulu nokhulu abasinanga izinto ezinjenganalezo mase kuthiwa ngiyaqala ngiyazenza fanele ngizenzele kusiphi izinto ukhuluma ingane efuna ukwenzela umntwana wami ufuna ukwenzelwa imkhuliso yakhe umhlonyane umemulo into enjalo bale ongasinanga kuse kukhona ke abafuna ukuzocela isihlobo esihle ekhaya mina angisinile nomama wakhe umama ozala mina nobaba ozala mina basinile ukhulu wami nomkhulu wami ngize yini ngoba ngicabanga ukuthi usunesikhathi donsa nawe la amandla angafike ukuthi basinizwe abantu kusemningi umsebenzi esengiyenzile sesigabeni sokuthi manje ngenze iy'thebe kuyimangisinisa ukhulu nomkhulu kuyimangihlehla wenza iy'thebe zabo labo bantu benzela kusiphi isibongo bangiqalise komalume kamama kaThembane la engiqale ngenza yonke imisebenzi yabo ukubageza bonke ngabaphutha iy'khali nezayo iy'thipho konke sengenze konke sekusele ukuthi manje ngibaphe iy'thebe bese ngisinisa ukhulu Mkhize asikwazi ukuphawula kakhulu kuloko ngoba uthi kwenzile kodwa silanze sibone ufika isikhathi kwanje zobalanda ekhaya emphefumulo ngokuShembe la uthe ngizonilandela ibande yokuqala lapha ekhaya emphefumulo ngoba lezi zinto kade zenziwa bezikhiwa nganeno uShembe uthe uzosilandela ibande ukuze kugeze abantu bokuqala manje masithi sizokutshela ngezinto uShembe asifundise zona zokuthi uma sebekhishiwe ekhaya emphefumulo noqala kanjani ukwenza izinto kanti wena usukwenzile ekhaya mina esingakululeka ngako ukuthi binga phela kubona njengoba besekhaya manje ulandele isiko lokuthi kuyakhulunywa uma ngabe wena ukhuluma nokuyakhulunywa ubuze kubona ngoba phela sebekhona ekhaya siyacela ukubuza ukuthi nangu umntwana usebembonile manje ukuthi sengawuvusa umuzi wendoda kanti saselikhe enkana u1 no2 no3 nokuyibala sicela ukubuza ukuthi siqhubeke nalokho bazophendula laba bantu ngabangempela bakezile bana ngoba asikhumbuli nama sekade umndeni susikho susikho nomhlanje umndeni ake ngiphendule lento ngiqathele Mkhize ngokubuzela abantu abaningi uthi uNkulunkulu mase sekufika isikhathi sokuthi imndeni niyilande ekhaya emphefumulo seniyisemakhaya la akuzolanda ubaba nobamkhulu nokhokho kababa nokhokho kamkhulu nokhokho kagogo ingane zayizona abantu bayizona nizolandalela impande yabantu bokuqala abaphumile endleleni bangena ehlazweni bangabe besangene ezweni lomndeni labo khokho bokuqala labo khokho bokuqala ekhulunywa ngabo ilabo bantu abaphumile ey'mpini babo bangangcwatshwa labo bantu bona badala impethu ukuthi ugcine ngasenzeki izinto ngomgudu wesiko lalapha ekhaya bayiphambanisa izinto ngamasibomo ngoba bethi abanakiwe ngoba iy'ngane zabo hlakulana iy'nkomo zenzelana imicimbi zodwa zenzelana iy'dwaba umakoti lapha ekhaya bagcinela iy'dwaba amakhehla lapha ekhaya agcinela iy'hlangu base beyiphambanisa yonke lento babulala iy'ngane zabo bethi abanakiwe ngoba babengaziwa
ngoba ngesikhathi sasendulo uThembi wakhanje uqoqa madlangana ungathiwa mizi bethulwa amakhosi ukabahambe bephanga nabonke bephanga umhlaba baphile bekhona madlangana umuntu asile namhlanje ahlale nonkosikazi wakhe ethola umntwana abese egoma idlangana ahlale bahlele konkosi munye kuphela wakumuzi amakhosi bona babizimbi yadahwana baphangana inkosi iphupha inkosi iphupha bafashiwe kanjalo abalele abashiye lelizwe bayiwe lesisigodi bayibona indawo noma bathunjwe noma leyo nkosi eseyibadlile ithatha amakhosikazi okhokho basendulo yabelana amabutho lapho uthola unkosikazi womuntu noma indoda amakhosikazi amathathu ngoba sebehluliwe bathathe babelane ngabo banikezwe unikezwe amabutho lawo uyazi khona abantu ababiza izibongo kodwa lezi izibongo zabaphangi abaphango okhokhokazi abasemandulo kodwa umuntu sizithuma impela nje mawulandela umlando wow hayi labo bantu baphanga isalukwazi zasendulo saphangwa kwamashini ushembe lekhaya ikhaya emphefumulo uzothakwezwe leyo hlambuluko ukuze lesingane iqonde into zakhe ungathola ekhaya lo ozithulisa ngathi uyisiwe usibonga sasibona ayasihluphele abantu babona bonke bayabheka batshela kanjani ingane zimbewu zatheyatha kwabuhlungu manje uthembeke masefika isikhathi ukuthi bakhulule abantu sekwenziwe zonke izinto ekhaya emphefumulo sebekhulula kwasikho isikhathi sobakhululwe bese ngiyachazela emakhaya ukuthi lungisani 1 no 2 no 3 bese bezothathwa abanikezwe bacela igate uNkulunkulu bese belanda bayiswe emakhaya mase beyiswe emakhaya khona isisebenzi wabo ngeliswe layo mase bengenisiwe bese beqala ke manje kudlula isikhashana bese becelwa uNkulunkulu becela ukuthi sesanithatha ngesinye emzini wengcwele ebuhleni bophakathi sesiyambhabhadisa manje uthengele ngomhlophe sokuthengela amathikithi siyomfaka emzini wengcwele usuhambisa abantu abasalengikwa ehlizweni zabo usuhambisa abantu abasaqhabana ngoba usabagezile ushembe abantu ekhaya emphefumulo mayongozi amen akemwele ekhaya seniyaqala ke ngiqala imicimbi manje lapha ekhaya ukhokho lapha ekhaya lezilanga isihlaba uqhuba inkomo phambili baba nangonkulu nangokhokho moqala uNkulunkulu ngikalishi awuthombe inkomo baba ngicela ngikukele ubaba umkhuba ngikukele inkomo ukhokha ngikukele kokho abangaphambili uze uyofika emakhosini alezi sibongo sakithi sasemandulo lapha sifuna ukwenzela ukhokho esezwa ngalo ukuthi akenzelwanga mhlawumbe usho ukhokho baba ongenzelwanga isihlaba sithi kodwa ngale nkomo eqhuba phambili sithi ngale nkomo bonke abasuka emandulo abangezelwanga ihlanga abangezelwanga siqhuba phambili sithi aqale bona uqale kwenziwe leyo nkomo yakho kanti wenzele lo elimaziyo makuyizingane ezenzela umhlonyane asizazi izingane ezingazange zenzele umhlonyane ngoba zaphuma endulo sithi-ke sizenzela umhlonyane nansi inkomo yazo lezo zonke lezo ngane zonke zithayibalela uqhubeka yona phambili kube manje wawenzela lephikayo mawenzele ugogo idwaba sicela ukuthi bonke abafa emandulo ondlunkulu balapha ekhaya bafa balala bawaphansi bebaleka kuneziphi zasemandulo badliwa ingulube sho bakhiphe isunzelwane angithi sikhiphile inkomo la inkosi balande lapho bafela khona bakhiphe isunzelwane balande izibini bakhiphe inkosi abathwethula abanye bathwethula bokwenziwa intelezi konkosi ngoba bangamaqhawe yathi inkosi ngamshiya usibani nowankudle nibuye nazo umthoko wakhe khona zolitelezi nje abamuntu abezihlanya uhlanya khona abantu benzela imisebenzi kodwa baphathe konkosi mase sebagezile ushembe ekhaya emphefumulo abadala kabusha abenzakala uthi ushembe badala kabusha abantu lapha ekhaya emphefumulo abaphiwe inhlanhla abantu basuke besabeka ukukhuluma mase bephiwe inhlanhla ungakwesaba ukukhuluma ini uNkulunkulu angivuleyo noma usuke ufuna utshela umhlaba wazi unyazi uNkulunkulu uzokwenza emhlabeni sekuyisikhathi ngoba uNkulunkulu engasayekele ukubona obekwenzeka emakhosini abekhona abantu befabuhlungu usho ukuthi izwe lokhu seliphicile ingakho uyazi beziveza okusha ngokuzama ukukhathuza ukunqamula ngoba mangase nathi sibone sive ngale ndlela okufe ngayo abantu nangendlela okwenza ngayo izweni usho ukuthi leli izwe lonke lokugcina selinuka njengoba manje liyanuka manje ushebele wetageza lapho abantu abadala ukunuka ilabo abantu abafa emandulo ngoba bathi nabo zadliwa izilwane sibolile yini ezojatshulwa emhlabeni
emhlabeni kuphi ukulunga uzodlula emhlabeni uma kuthiwa kuzondelisa kwazi senibakhiphe ekhaleni phefumulo senibayisile noNkulunkulu bayongeniswa emzini oyingcwele sekuyiswa abantu uthatha abantu bethuka ihlamba bephakamisa iketi yongena lapha emzini oyingcwele yobafaka ezinywa abantu banenkomo uqoshisa ukuthi lethi inkomo bathuke nilezi ngoba abanye abantu bayakhuluma ukuthi lapha ekhaleni phefumulo ngaphakathi ukhona abancenga uNkulunkulu isikhathi imvuke bancenga benamakhanda kakhulu ngoba babekizwe ukuba amakhosi nabo babekakiwe bekakwa abantu betibala kunzima ukudedela kwabo kodwa ushebe uyakwazi ubatikaza abashumayezi baze bavume bayidedela kwabo bese yabageza wena uzokwazi ukwenza lokho ekhaya uma uthatha umajini udakwenzela yini uzokwazi ukwenza uzokwazi ukuncela labathonga yini ushebe ngakhe sakhele umuzi wenza lento yedwa manje ke ikhonzi izifisa sezweni abantu abamele umhlaba uma besebephumile yonke imicimbi ofuna uyenza ekhaya ngaphambi uyenze uqhuba impahla ngaphambi ukuthi bonke abazali badlule lokhu ithi ngabahlulisa mayibonkosi amen kunje ukuthi nawe uthi sengifuna ukugana angibaza abazali bagane ngaphambili ngisho kokuba nansi inkomo ngabakhulisa ukuhlola lo nakhona lokho wakhuluma lento sikhuluma ngempela uNkulunkulu ekhulumayo uNkulunkulu walethi inkomo nembuzi emhlabeni ngoba ezochiyela ngoba sibephumile emthethweni wayeselethe inkomo nembuzi inqaphezela zokuthi ngoba sengonileke nahamba thathani inyongo yenkomo nembuzi ninigezanele ngoba ngeke niye kunamathongo ngoba ninkolile pho sihlalelana manje ushorana uthi unkomo lo akukhuluma ngemphefumulo letho unyazi ingakhe ushebe inkomo nembuzi awukwazi umane ulifaka umgodo umbuzi ufaka umese ungazange uyibiyele ukuthi wenzani egcekeni bese iyabusiswa uyayibiyela bese iyabusiswa ukuze mase iqediwe lapha ekhaya unqunga noma ugwaza uhlatshwa iFilipi uNkulunkulu uphuma nasimana nje ithethe icala lesalwazelanga emhlabeni siphinga noma sikhulu sibulala abantwana bathi umndeni usemhlabeni njengoba oboshwe emhlabeni oboshwe izinokhulu emhlabeni bathi bamcela intethele ukuthi akathele wangena umoya omubi ngoba luSipho waganga wayehamba emhlabeni izinto zasemhlabeni ithixo zasemhlabeni nako lokho umngoma nomnyanga nayo izinto zasemhlabeni ezaletha uLucifer ukuthi azisetshenziswe abantu emhlabeni khona bazophambana noNkulunkulu buza baba angiza uma isikhathi sabi ngicela ukubuza baba manje nasi ngishuma buza baba bese ngizosho sengenile emzini wemphefumulo ngiyangilinde idala ukuthi zifike zishuta ngilethe lezi imbuzi awuli bawethu asilindi ibonakaliso namaphupho cela wena uNkulunkulu mawusuke ekhaya nabayini ngicela ungiphindele ehlakaniphile ngizwe ukuthi kuthiwa usho ukuthi mayesukuma manje umzuza ethi abantu bakubo bahamba bephethe ikhwama sicela leqhubele izimbuzi izenkulunkulu yothuli ikhwama nizolile abantu bakanye abathakathi nabo bakhulume uzolile lokho hayi umuntu uNkulunkulu yazi bakhona asikho isibongo sinawo abantu ababekhanga ngoba usuzile umzuzu abantu bakubo bathi bafuna ukuthula izithixo bazikhwele imbuzi isekale emphefumulo lezi imbuzi ziyaphusuka ntambama ziyankulunkulu ungena indeni ngaphakathi ushebe ngeze ngaphakathi ayenze okuthanda angithi thina esihlabelele ihlabelele sesibili 242 ivesi lesibili lithi yehla moya engcwele wenzeni ungene kubo bonke wenzeni lokho kuthandwa nguwe ushebe uyena wazi ukuthi uqedwe kanjani umthakathi nesangoma lenyanga nolondiwe nomulali lexoxo lexabanisi nesula sidalwa kanjani siphendulwe siwumuntu ophilayo manje ke uma uthi uzolinde isibonakaliso lento ayihlukile umuntu athi ngizoze ngekhaya emphefumulo ngonawo sekulethwe isibonakaliso cha futhi abantu batshela ukuthi inkosi yamaNazaretha mayisezweni langakini asikho isidingo sokuthi uyihluphe uzikhale emphefumulo mawuse usuzulele ukukhuluma ukubale ngakini thatha imbuzi ziseshembe manje unkosi amen mako indeni yakho ke isholo hamba mntanami usisekhale emphefumulo sina sifuna ekhale emphefumulo ushembe wawukhanda lo muzi ukuthi sigezwe kuwo uyena uyazi manje unkosi lokwenza ke lo yababingelela abancane isikhathi sishayile yazamosha baba umshumayeli ucela ukubuza ukuthi uma ngabe thina njengabantu abasha abaganywe esiphonile ngamanje mawuchithelelwa umakoti isizwe nalo ilungelo lokumgeza umntwana lona ngababelethisi
ngicela ukubuza nje lokuba isiko phela liyaziwa uGanyoni phela liyaziwa ukuthi isiko elenziwa umntwana umakoti ephuphumele isisu uyaziwa kodwa uma umuntu ojulile ngokucabanga nabantu basendulo babangagqizani bagagamele bawenza into ethi isiko lazwalele wayebuza babebuza abantu basendulo kungani umuntu aphuma egcileleyo kulawula ngaphandle ngoba ungaba engisakwazi ukuthatha kungani ukuthi umuntu aphuma ayofela egcileni ukhishwa ubani liphi la ekhaya limkakini liphi zaphela babebuza amadoda ukuthi athi umuntu efile bashisibe phakathi ngicela ukubuza ukuthi le ngane iziyo uyofela entabeni ubani umkhiphile ekhaya lo muntu onjalo babephendulwa abantu kuqala ngoba abantu babengancwatshwa abantu babetshalwa umuntu ongcwatshwayo lokho sane akhishwa amathumbu noqopho nayo ikafake emgodini enjani engasenalutho bazokhuluma bathina abantu ithina ngezulu nina bazambele ngoba sebengasaphelele behamagobongo noma bazokhuluma bathi akamuma athumile kubo abanaqopho abanalutho uthi umuntu akakhishwa lezo zinto umuntu bengabe efe ngokugula ithi osamalaza lethi umuntu efe ngokugula ithathi bahle ngositwa siyashashazela siyahlanza ufe nesifo ulawe isifo nesiyageza uswazi ungena amathonga ngoba eungenela umntwana kulamathonga emndenini akadluli umuntu ofe edlisiwe nomuntu ofe egula anihlolele ngitshela imvelo uNkulunkulu akhuluma ngayo ukuthi-ke uNkulunkulu wasehlelile baba njengokubuza isiko nalazi lini laziyo ukuthi wenzalani uma wena ukhuthalele lokho ubona ukuthi ekhasenzela ungabuza isicelo wazi umakoti yini athi umakoti ezokwandisa umakoti makuthiwa akayogana baye oyathuyise ibovu sengathi ngalala nibabili ivoli bathathu bese thina nami ufuna ukuthi ithelo lapho ngoba ngathi inkomo zomuntu manje mayesefika umakoti abuthi umntwana ungenzeka ngoba ngathi ungakini ungenzeka kube yimpi yakubo umuhlampile siNkulunkulu ubuza uNkulunkulu Nkosi yamakhosi umntwana uphuphumile emakoti eqala nomakoti ngisikela ingane yokuqala ngathweleka noma yesibili kodwa cishe into yongifuneka ngaphesheya kwethulu ekabani becala kungani umntwana angavuma ukuthi azalwe bangakhoza abahle basezulwini ngicela ukuma la abashumayise bangibuka manje bayangithethisa ngizocela kubona ukuthi enkonzweni yasemini basheshe banqamuke siqedile ukukhuluma amen.